Malola malie a hou e ki mo lele I tonga kotoa fia ki talitali lele ki mo tolu ki o mo ngahi o ngongo mo le tio kai uma ai televisione tonga ki he houani I he wakai koia ki ngahi ulu I o ngongo. Po ke mo whakailo e matapule tau toru ni mami hasini whelawe I mo malolo hatangata e ki hasini I di se mata o ko o si. Kawe toko taha ngā ue whakapule anga I he ofisi palemia I he toko whāne poke I he wiki kōsi he kau polisi whelawe I mo e whaito o Tongatapu. Pea hoko e māma I kolofo o ki he ofisi o siasi o Tonga ka aku kei hoko te whakatotolo ki he tupu anga o māma nei hoko. O kute iei pe ngāhi tara noa keha na yangi, pe hei tau wakai ki ngāhi o ngongo mihi malai o sipoti kai uma a ai to onga ko ia oi ea. Ko e wakailewa eni ki he whakai ki iki, ko au Liliani polutele. O kulola Tongatau hi e malumalu e kau polisi ma tā pule tau toru nima mi hasini o whakailo ki he hia ko e whakapō. O whelawe I tonu eni mai hia ki hono toki mau atu o e sino o hamata pule tau walu nima mi hasini ko ne osi malolo I e mahina ko ia ko tīsema tau ko osi. I hono whakai ki eke e heo ngongo ai le te o Tonga te kon komisiona polisi te vita vai lea nani pehe, ne puke whakailoa ta o toru ni makoe ni hi lia hatohi kumi ne whai ki hono api no whaanga o mauai mo I whai tōku na tapu maliwana pehe ki e mahafu tai whakalao. Lo Tongatau he kau polisi he apatang polisi Nuku'alofa ha mata pule ta o toru nima pe me hasini. Hiri ang eia hono wahauko hatohi kumikoloa I hono api no whaanga. I hasini pe me lawai o puke e toko tahani. Whataha mua whaitoko Tongatapu pe pehe ki ha mahafu tai whakalao. O tau he toko tahani o tukua ki ki he whakapō whelawe I pia moe maroro ta eki tau warunima me hasini he mahina ti se maha. Au o kuto e tānaki atu pia moe ngahi whakailo koe ni whelawe pia mono mau moe whaitoko Tongatapu. Klasiko e marijuana pia pehe ki he mahafu ua. Pia ku tau pehe he malumalu I kau polisi. Kei hoko atu ai whakatotolo, pe moe ngāu e koe ni ki he keisi whakapō, pe he whoki ki he hono mau koe ia pe moe whaitoa tai whakalao, kai maa ai mahafu. Ai ka tūngai o kui ai ngāu e koe ni, he taimita tau o kui ai ngai whamoni whakasai nisi, o ku amanaki whakawhalau atu e ki muri ke whai hono sivi he ngahi repi. Ke tokoni ke whakatotolo koe ni. Neongo ni ku kei hoko hoka tu pe whakatotolo e kau polisi, whakataha mo whakatotolo ki e hia whakapō e taha o whikau akia mai mo ui e whewhine na e toki mao atu hono sino I e lia hala o wawe kua ne osi malolo ai au te eki pe hataha e pōke o whakailo whikau akia mo I kawe I ngā koe ia. Neongo ia au ku oke e pe me he poto ngāo e polisi e mahu inga ai pōpō mo I tokoni kakai e whonua. Ta te whito ki hataha ku ne mao ha whaahinga whakamatala whikau ake mo I ongo kawinga koe ni ke whetu utaki mai ki he poto ngāwe ki tokoni ki he whakatotolo ku whakahoko. Nei puke mo whakailo e kau polisi ha toko whāmi ma o whanga mo whasi mo ia whi whelawe I mo I kawinga ki he whaitoko na tapu I a wike kua o si. O ku kau ki toko whākoe ni ma tā pule ta o ni maua mi whasi mo iafi o ku ngāwe whakapule anga I he ofisi palemia. Pehe he toko ni komisiona polisi te vita vai lea, ko e toko whākoe ni o ku I he waha a tau tolu nima ki ni mahiwa a iane puke ki nau tolu mihi e lea o whasi mo matai ka. Ai koe ni na e puke ia I he wiki kua osi. Whataha mo ngahi nau o ngāo e aki ki hono whakaunga I pia mo hono tufaki mo whakatau atu ko ia o whaitoko Tongatapu. Pea koe toko whaa koe ni o ku ia toko taha ai koe matapure o ku ngāo whakapureanga tau ni maua. Pea ku kau I hono whakailo koe ni. Pena puke ngā tolo tau I uko osi. Pea malu I ki tua. E whamau anga I whausinga koe ia uike. Ke nau toki hai whamau anga I ngahi wike ka hoko mai.
pata mo ya ku ya be nga o ke ai potunga we o ku fo ha ko lo tongan o felawe e pe pa mono fatotolo mono failo na torgo na nga ke ai fato ko na tapu ko hika fie ma o ke tau I au pito a hono toi mao ngawe aki mo tu whaki e whaitoko na tapu I tongani o kukai tuku pā I pe potu ngāwe polisi ke hoko hoko atu na ngāwe ki hono tau I e kawingani ke hika malu hao a e kakai ko ia o e whanua te whito e ni ki nofo a e kakai I he tōko I kono. O ku kei whakatotolo e potu ngāwe tāma te awhia tonga ki he māmane hoko ki ha whale na fuanga I kolofo o I he whiawhia ni hawhi. Ko hiri eni hono mau e he potu ngāwe e uito koni whikau ake me māma koe ni I he whetaulaki anga o I hala whatawhehi mo I hala matia lo nā. Nei kei hatahana e I loto I he whale ni loro tonga e māma. Ko e whale koe ni ne hoko kei e māma o ku hangeha mata I tohi el a hono whōtunga pe o ku ofisi ai e siasi o tonga. Ka koe whakaiki ki moli te a tau kapo. Ia whaike eke ai wa angonga le te o tonga mo tukon komisiona tāma te awhi. Na whamatala ia sina moni kau waka, na maua li poti o māma ko e ni ke apitanga tā mate awhi I Nuku'alofa, whakafuafua ke whitu o e whiawhi aho moni te, pia taimisi I pe me ai, ko ngāu e lewa e ngahi timi ngāu e tā mate awhi. Ia na e whahoko rewa e whinga ke whare koe ni, ke māma koe ni mai hoko e ni e whitaula ki anga, o e hala whatawhihi pa mo hala mate ia lona. Ia ko taha ni ngai whare funga waka. E hoko kai whainga taa koe ni. Whatatau ki he report koe ni koe na e o mai pa mi he kakai koe ni na he area koe na hoko I koe vela. Na e whai nau ngā au e. I he ngā au e whakapalama na e whai ai e whoa koe ki la lotu koe koe angfo. Ai ngā au e koe ni pa nau watokanga e asi koe ni e kohu. I he loto maari e koe ni koe o e whungawaka koe ni o e whare koe ni hoko ki ai māma. O e whare koe ni koe o ku wharikisima, ai kua anfloa pia Holy Spirit, o wharikisima rewa ka mo e first floor, o ia I rewa e konga koe ki o lunga e whare koe ni o ku Holy Spirit e papa ia mo e plaiuti, e awhi pepa, ato kapa, o e lahi koe ni koe o e whare, whafuafu ke mita e tolu noa no loa. Ita e tahawalu po I ua whafua pēni te fua take ni koe I whare koe ni whotunga hangi ela. Whitu koe ni na e kamata mea I vela, na kamata e he konga ki o lunga, e fo I loki koe ni he loto maari e whare koe ni. Koe whahinga maunga iwi I he whitu koe ni koe I susport koe ni koe whare, koe a pē maunga iwi aipe koe ignition source koe ni koe te nilawa ke ni hanga whakatupa vela. Ka neo ngoi au te kai ke o mai hatari pau ia e te whakawhakawhatotolo ke tupuanga e māma koe ni. Koe me pēne lawa tāla I he vela koe ni, koe vela koe ni ne kamata he konga ki olunga o whare. Koe ola ia ngāwe koe ni, whai ai pē whinga e pot ngāwe, I he whinga akpa mo e ngahi station ki uta, I e hahake I la paha, mo hasini, ka mo nuku, ke nau takoni mai ki hono whakangata e mafola e vela koe ni, na e lava ia o kakato e ngāwe ki ai, na e owa hake I he kau ngāwe koe ni ofi nei he ofi toko tongo futu, pia mo e sarete misin mahane ofi hake I he raka hake I he walu nai, na lava ko ngāwe ake, e ngahi I lori tamatea fitu ke hangi ngahi mea lere Pehe e kau waka, koe whunga waka ki o lunga o e whale whunga waka ua koe ni, na e mau lahi taha I he māma nai hoko. Nei kai ke iai hakakai e whunga waka ki o lunga o e whale, ka na iai e kau ngau e palama I lalo o nau whakatokanga iai e ka matoko ia e vela koe ni, mo e mawhola ai māma I he whunga waka ki o lunga. I lotonga ni, o te eke ke whapapau I e lahi koia o whakamole whakapaanga o e mau ko hoko I he māma koe ni. Koe pese te whanoa I he whamahuinga koe ni koe mau koe ni koe nei hoko, koe pese te ono noa o ngari kulawa o whakahao fi koe hui koe no whakaiki, o te kai ke kakata ngā oe ke ai heu geipa mo e seifi, o ku I loto o whaikai ngā oe I he hoa tā e aho ni,
a ke kore tokoni ki he whololo e hauge nau tokoni mai ki lawa o i whakaawa se koe ni ko hui o kuiai e paanga kui loto ai ke lawa ke kau muia i hana whakamahu inga i koe ni koe koe anga pēni whakafuofua i he whoi sino i whare a tātā pēni whoi kai tala noa koe ni pe seti nei e whanoa pe seti ona noa ono whakai ki te kai ke kakato ngā au i ke ai e whakatatau mo kulawe o kuiai e seifi o ku ne kau he uesia koe ni o kuiai pehepena e tukuai nau se niti e whai ngā au i ke lawa o to'o mo e ngahi ata ko ia mo whamoni ko hai lahi o e paanga ko ia ke kau mo ia i hono whakafuafua o e tukunga ko ni ko e mau ka mo e estimated loss ko ni ko nei hoko ki he māma ko ina niafi. Lolo tonga eni, nei tukua te kauwaka ai kole ki kakai o whonua. Ka hui ko mau inga o whengau aki i he taimi o whakatamaki, ka hui ko whakawhi ātungia e he kakai ai ngau e aniawhi i he nau ka pui ai hala ke mamata ki he māmana e hoko. Nhai pē ngahi tokanga ki he ngahi pōre koe ku whetauraki koe ni koe pa mo i mātua ngā ue he taimi koe koe ai whakakwhatongia. Koe uraki pē koe e matak whapapau a pita whika telefoni ki he ngahi ui tokoni koe ni koe ki he vela ai a kau te whamanata tu pē, koe hiwa e tolu, hiwa, ai whika telefoni koe ki ngāwe aki kono hoko, koe taingo hoko e ngai whaingata a pehe ni, o ko matua ki whaingata a pita whaingata e ngahi sarete misi ni ki he ngahi wheitu whakakwhatongia, koe hui he kula ki Tongatapu nia he kakai whonua he nau whi aki, ai e ria pa mo wheitu koe a he whiema koe ke nau mamata ke ngahi whaingata aku hoko ai nau hanga ina toria bloka i ngahi hala, pa mo wheitu whakakwhatongia, pa wea e tuia i pa mo kore ke kakai whonua. Pa hoko mua hangahi ngui tokoni pehen, pa kou kore atu whakawhainga maari e angi halapureanga, i hono ngāwe ake e tau ngā sarete misi ni koe hui koe whiema o e tokoni. I hono malu i e koloa pa mo mui e kakai, e ria e ngai whaingata koe au hoko. Ka pau e hoko e tokoni koe ia koe mātua ki tokoni lahia ki he mātua whakatongia, a whakawhainga maari e ange. Mantu e kui kai ke mea ngā au pe sarete misin pe taha pe ua, e au ki he ngahi vela, ua au ki he tuunga o e lalahi koe ni, e malawa ke au ia ke ngai sarete misin e ono, fitu, vete lahianga au ke hongo fulu, ta e tau mori riwa e nau whengawe a ki ka hui ka ngā maanga vai ke ala tokoni ki he wahoko mhono whakangata, ai ngahi māma koe ni hoko. Kai kehe, ko vela whale whika fitu eni ki he tauni, ko li pōti e pot ngā ue tamate awhi. Mai o ngonga le ti o me televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. I he hili ai ola le lei e fuafua whakataha whakabusiness e Union e Ulope e Pasifiki he tau ko o si. Nei ha mahino mai ai whainga maalie e malawa ke mao i ngai business Tonga, i Ulope ta te whito eni ki e utahatu koia o e kawa i e ahi mai koia ki Tongani ai ambastoa Unioni o e Unioni a Ulope ki e Pasifiki ki Tongani i wike ko o si nei ka wange ka veinga o e whiwhakatau aki he ngahi ka veinga la lahi nea lea i e ambastoa mai kau taki koia i he puleanga ka koe whakahiki ki mō popua aho. I hea whakaike eke makehe mo ngonga le te o me televisione Tonga, nei whakahai e ambastoa Her Excellency Barbara Plinkett o ku whakapapai e Union ya Ulope e maho inga o e koloa koe ni koe kawa ki Tongani mo Pasifiki pe i he kaka ki o lunga koe e mana koa e koloani i mamani o knau whakaamai ke whakaawa e whainga maalie ke uta tuai ai kawa me Tongani mo Pasifiki ki Ulope. I whamatala e ambastoa o knau whinga ak wao whiai mo whakataha anga ngai whanua Pasifiki pe koe forum, koe hika de nei koe ia ai whinga e aki whakawhi tuu i he kawenga koe ni, koe hi e maalunga ngai e whainga maalie ki ona le nei e ngā weni i he whinga e aki whakataha ai Pasifiki, o i kai ke taktaha whinga pe e whanua Pasifik taktaha ki whakahoko ai uta koe ia o e kawa ki Ulope. O ki ai whake wakai koe hika tuunga koe ia o e lawa he Pasifiki o whi awa e whi o kawa i te opule anga, koe hika ta whaakia ni e fu whi wai e whinga e aki waofi
ai Pasifiki ko hi e ikai lava e hawhanua pe e taha o whiawai whia mau kawa ai ngahi whanua i topule anga. Pehe e Plinkert ko wakai ko ia i he lolo tongani ko tuunga o kuiai ai uta kolo atu mei tongani ai a ko whainga maalia ki ngahi maketi i Iulope e whakate whito ia i he halanga waka uta koloa pe ko uta wakapuna ka ko wama mao ko ia i Iulope me he Pasifiki ko taha ia ngahi pole tu ki mua i he ngawe ko ni ko hiok mahino pe me he ngahi ngawe peheni ko os whakahoko i he kōhidi o kui kai ko ngawe o whaingofua pe o klahi foki mo i whakamole whakapaanga ki he ngawe ni. Kei ke he uktuia ampastoa ko lele ia e whakahoko i ngahia lelea mo i kautaki o i ngahi whanua Pasifiki ka wai a tongani ke whainga iki a whemahino aki mo halea pau ngā aue i e waha au Pasifiki mo Iulope ke lava i o whakotuu ai ngahi whainga māli e whewhakatau aki koe ni. Pea ko i kuna e hatoko taha whaita whakapolo whesinale mi au si te lelia ko John Allen ai pale whakamamani lahi ko e toko taha whaita o i tau i te whaaki o koloa na tula pe ko e World Nature Photographer of the Year ki he tau anoa wao no. Ko heli ene whaita i ha tofua a mohono uhiki o ku tētea pe uhiki tētea eni i he pototahi o wawao. I li pongo tia kautaha ngongo whakalota whanua i au si te lelia, ko e tofua a tētea koe nina e fuafua whakatoka ngai i he tau anoa wa wha. Kau hike haha molofia e asi o ha tofua a tētea, na e whakahai e Ellen e ne fuufiafia au pito i hene mau whainga mālie ke whaita i e tofua a koe ni. Nā ne pehe koe tofua a tētea koe ni koe taha ia o ngā himea whakaofo mo whakaofo ofa au pito kone wakai ki ai i ngāhi koloa o nā tula peak mahino pe a hono makehe anga i he enei kuna ai pāle whakamamani lahi a ki ai laita o i tofua a koe ni. Pehe e Ellen i he fuafua whakatoka ngā i koe ia o i tofua ani i wawao na e whakahingoa ai e he kakai ai tofua a komahina. Ko e unia ngongo whanloto whanua ia ke hoani ko ngahio ngongo me malai o sipo ti hoko mai o ka hili eni mo piea o lie. Malo mai tau ki whilonga ki koe whakaini ki he malai o sipoti. Ko tukuange mai he kautaha soka whawhanua Tonga pe ke Oceania ai taim te pire me ngahi wainga e whiahi soka e whanau si whetau taha no me wahinga Oceania ai ka konga ulua ki e whahoko mai ki Tongani me he ahua nima ki he tau taha o maa asi. Ko i kuna me he whiahi koe ni e whalawa te ki Papua New Guinea holo ni atu i he whiahi whakatoa ai e kawatu ke kulupu B e whiahi koe ni me a taha ua ki e taha ni mau siulai ai e tari me mi ai a Nusila ko e haulolo Tonga. I he ne pehe whalau mai a Vanuatu o tumotu kuki mo Haamoa a Amerika ki he api ko valungo wholua kumi ai hasea ki he whiahi koe a ngahi timi tūki mua. Kai rotonga ia ku tari mai me i he Group A a Nuku'alofa, Fisi mo Papua New Guinea, pehe ki Haamoa. Ka i he Group B leva au kia Nusila, o tumotu Solomone kai pehe ki Tahiti, pehe mo e timi e kuna he whiahi koe i Tongani. I he taim te tau e tawhamala e kahau e tuulalu pe mo Vanuatu he ahua ni ma, hoko mai pe o tumotu kuki he ahua walu, pe a tātuku mo Haamoa Amerika he ahatolu tahai pe o mahina kato'u. Kai ke he koe whiahu e tau ni koe whika ua tolu ia he whiahu koe ni ngahi revolo koe tau tahanu me taha whitu, ai nei kamata tau tahiwa walu tolu, ki he wanoa taha whitu, pe a koe ni kau mai rewa ai tau tahau no, me he wanoa taha whitu ki he tau ni. Koe sipoti pe ia. Ko e wakailewa eni ki he tuunga o ea, i hono tuku mai me wa awakai matangi a tonga i whamotu whakahoko atu e inoke lelenga. Malo e lau mareho e ki pa moe lelea tonga koto, tatai reving mo tolu ke tau whakamatala ea. Whatongangi te tau kei whiawat pe pa moe au whia koe langi, malafu ke ai pa moe o hatu mo tō ke he kotoa pe oi o tonga. Hoko pe pa moe hako ke potahi whakatonga tau te whito eni, potahi koe o teriki tonga, pe mo teriki toke lau. Ka koe whakaire wan ki he imisi sa te laite koe aho ni, ngahi ao matolu ne toka ke potahi whakatonga koe o tonga koe alo tā maki e. Pa koe alo tā maki ne ue sia koe ho tau ngahi tūkui motu e ngai aho koe ia na tau tokisi tua mi ai. Ai ngā unu i whuia ke whakatonga o nofo ke potahi koe ia o teriki tonga pe mo teriki toke lau. Wakai koe tau ngahi tūkui motu e aho ni na lahi peke alo maari o tonga e aho ntu ke he
au fia ia ngahi taimi, pena eiba ngai uha tu moto, ia ngai whitu peni ihi, kana lahi alomari pe o Tonga i ahoni. Ka koe ala tāmako ne toka ke po tahi whakatonga koe o Tongatapu pa mo e ua, hoko pe ne omi ai uha pe foki ki he mana i kai ngata ai, ka koe hako ke po tahi whakatonga koe o Tonga. Ine pehe kumatunga hono ke o atu koe e whakatokanga hako, pe foki ke whare i koe ke ngai whakai ki tau te whito peni, po tahi koe o teriki Tonga pe mo teriki toke lau. Ka koe ahare waine nima koe ka hoko mai, tau kai hen ke ala tāmaki ni lo tonga toka koe ke he potahi ko ia o teriki Tonga pe mo teriki toke lau. Tene ngā unu hui fo ia ki he whakatonga ki mamao pe me he potahi whakatonga koe o Tonga. Ka he taimita tau e toi teke whakafokia ke he alomari koe whakatonga ala tāmaki ke foki haki ki Tongatapu pe mo eua kene ki omi ha uha ai ki he vai whanua ko Tongatapu pe mo eua. Kaut kai pe mo wawau mo ha apai i he taunga ono tu ke whakaosinga koe wiki. Taimita tau e fo pe mo ala tāmaki ia ki he whakatonga hi hifo koe o Tonga pe tene ngā unu whakahake i ne ngā unu whakahake tene omi ai uha ke tofu hia o Tonga ki he whakaosinga o e wike. Whamtala e koe pa me he pone wau ki he pongpong koe ia pongpongi hoko pe lahi ke au fia koe o Tonga i aho ni. Me he ongo ni wā pe wau ki Tongatapu mo e ua. Iai mua ngahi uha tu moto. Malafo ke lolo lahi ni a ngahi taimi a ngahi whitu. Ki he kotoa pe ngahi vai whanua koe o Tonga. Kai lahi ke alomari e vai whanua koe o niua topu tapu. Moko tahine fua maa whanahe pōni e au ke maulalo koe tikiri e ua whaa ki Tongatapu mo e ua nima ki wawau pia ua ono ki hapai ka pefoki ki he ongo niua. Koe hawiria upa mi he hahake pa mo e Tonga hake. Mare tahe ongo fulu ki tahini ma ke kotoa pe o Tonga. Pea hiki haku au ke mare tahe ua noa tau te whito pen ki he ongo niua. Pea au ke mare tahe ua nima ki teriki Tonga pea mo teriki toke lau. Ka koe whamtala ea koe ki a pongpongi hoko pe e lahi koe ke au fia langi ke he kotoa pe ngahi vai whanua koe o tu Tonga. Malafo ke aipa mo uha tu moto ke ngahi vai whanua o Tonga. Ka lahi alomari e pea niua Tongatapu i he tau whai whanongat koe ia ki a pongi. Malafo ke lolo lahi a ngahi taimi, i ngahi whitu e ni ihi ki o Tonga i a pongi. Fua mawhana pe koe maalunga tahina fua mawhana ki a pongi. Ke he kotoa pe o Tonga i ki maalunga pe fua mawhana pe ki mawhana pe ea ki a pongi. O au ki he maalunga koe tigiri e tolu noa ke tolu taha ki he kotoa pe o tu Tonga. Taimi koe ia o e tahi, tau maria tahi osmite wanima koe pa me taha tu a poe poni. Pea e mahatoka ia osmite wanima koe pa me whitu e pongi a pongi. Koe la pe moe mahina hopo e la a toi minite wanima koe ke whitu e pongi e pea pongi. Pea tō e mahina i he toi minite tawha koe ke taha ua i he hoa tāia a pongi. Whaasepe whamtalaia ahu koe nima ka hoko mai ki Nuku'alofa. Ka matai pa me he tō opere lulu o au ki he monite ka wika au. Watau ngai angi tau ke whea te pa mangahi uha tu moto. Neongo e lahi pike alomari ka he taimita tau ke whea te pa mangahi uha tu moto. Ahu e nima ka hoko mai ki Nuku'alofa. Pa moe fua mawhana e au e ke maalunga koe tigiri e tolu noa ke tolu ua. Ka koe taungatanga pike ahoni. Malawita o mumea mai, ka mumea. Ino ke lele ngai a moe tu o ngā oe ea, ka tau toi wakaiangi pehe ki ngāhi olo i a ngongo. Pō ke mo whakailo e matapule tau toru nima mi haasini whelawe i moe malolo hatangata eiki i haasini i Disemba tau ko o si. Ka we toko taha ngā oe whakapule anga i he ofisi palemia i he toko whāne poke i he wiki ko o si he kau polisi whelawe i moe whaito o Tongatapu. Pea hoko e mama i kolofo o ki he ofisi o siasi o Tonga ka aku kei hoko te whakatotolo ki he tupu anga o mama nei hoko. Moe ka katoa e peia ngāhi o ngongo me ledio kai uma a televisione Tonga ki e howane moe whakaamu ne au taki kotoa atu ia ki loto whale kotoa. Kai malo e tau kei whi au mai ka mō mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga news for tonight. Making headlines, police arrest a 35-year-old man from Hasini in relation to a murder investigation. A senior government official is among 4 people arrested over the weekend on drug-related crimes, and the fire department is still looking into the cause of a fire that damaged the Church of Tonga offices in Nuku'alofa yesterday evening. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest in sports and the weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I am Papua Aho. Police have charged a 35-year-old man from Hasini with murder in relation to the death of a 85-year-old man reported on December 17th.
Speaking to radio and television Tonga News, the Deputy Police Commissioner David Tavalea says forensic evidence in this case has been sent abroad for further analysis that will assist in the ongoing investigation. A search warrant was issued and conducted at the residence of the accused, which uncovered cannabis and unlicensed ammunition. There are additional charges also being imposed on the accused. Police investigations are still ongoing, including a separate homicide investigation relating to the death of a 44-year-old woman whose body was discovered in the Hala'wawe area on the 1st of December. No one has yet been arrested or charged in relation to that case, and police have no leads at the moment. Paula called on the public for anyone with any information relating to these two cases to come forward and help with the ongoing investigations. A senior official in government was among 4 people arrested by police last week and charged with drug-related crimes. The 4 men arrested range between 35 to 59 years of age and are from Fasi and Maufanga. They have been released on bail to appear in court at a later date. The fire department is still investigating the cause of the fire that damaged the Church of Tonga office building in Kolofo'o yesterday. Tonga has more on that story. Speaking to radio and television Tonga News, Deputy Fire Commissioner Sinamoni Kawaka explained that the fire was first reported to the Nuku'alofa fire station at around 7 p.m. on Monday, with teams dispatched to the scene shortly after. Kawaka said the second story of the 2-story building sustained the most damage from the fire. There was no one on the upper floor at the time. However, plumbers were working downstairs and noticed the fire and alerted authorities. At present, the total cost of the damage caused by the fire has not yet been confirmed. Meanwhile, Kawaka also made an appeal to the public, stressing the importance of public cooperation during emergencies, as members of the public obstructed operations yesterday by crowding the road to watch the fire. This is the 7th house fire reported this year by the Fire Services Department. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Taukapo. After the successful outcome of the first European Union Pacific Business Forum last year, it became clear that there are opportunities for Tongan businesses in Europe, particularly for the export of kava. During the recent visit to Tonga by the European Union Ambassador to the Pacific, Her Excellency Barbara Plinkert, trade was one of the key issues discussed between the ambassador and government leaders. In an interview with Radio Tonga News, Ambassador Plinkert stated that the European Union respects the importance of kava to Tonga and the Pacific, and with the growing global demand for this product, the EU hopes to open up opportunities to export kava from Tonga and the Pacific to Europe. In her remarks, the ambassador said they are working closely with the Pacific Islands Forum, as regional cooperation in this issue will increase the likelihood of success through a collective Pacific effort. Of course, we are fully aware of the importance of kava in the Pacific, and we've over the last few years we've been very supportive of a regional approach to kava. So through our one of our programs, regional programs, we've been supporting the work of the Regional Kava Working Group under the PIF Secretariat, which has developed a regional kava strategy. It's very important that kava producing countries in the Pacific work together on this issue, because together you will be stronger in opening up new avenues for marketing kava. So we've been very supportive of this process. Plinkert added that they are looking into the export routes because the great distance from the Pacific to Europe remains one of the main challenges in this work. However, they would also support a regional market to help build up export from there. But at the same time, we are here to support this whole process, and I have reconfirmed that also with the government that we are very happy to promote kava, within the regional context. I think one element that also should be
looked at is maybe the regional marketing of kava, because in some countries kava production may not be sufficient. Therefore, even the regional market would be something that Tonga could look into in case production is rising. So yes, this is an important topic. We are fully aware, and we are going through this process together with Tonga, together with the Pacific, and will continue to be supportive of this regional process that that kava producing countries have embarked on. Ambassador Plinkett believes these ongoing talks and keeping discussions open with leaders of Pacific countries will be vital to seeking mutual understanding between the Pacific and Europe that could result in the establishment of these trade opportunities down the line. And a stunning image of a rare white humpback whale photographed in Vava'u has won the grand prize of World Nature Photographer of the Year 2026. Photographer Jono Allen's image of a calf and its mother was taken in Vava'u waters. Humpback whales migrate to our warm waters to give birth, but a white whale is exceptionally rare. The calf was named Mahina by locals in Vava'u, was first filmed in 2024. World Nature Photographer of the Year 2026 received thousands of entries from photographers across 51 countries in categories ranging from urban wildlife to photojournalism. That was the latest from the local scene. Up next, we'll join Pia Olia with the latest in sports. Welcome back in sport. The Tonga Football Association has released the official draw for the OFC Under-16 Men's Championship 2026 qualifiers. The tournament will be staged at Latu, Tonga from March 25th to 31st. Hosts Tonga will face Vanuatu, Cook Islands and American Samoa in a round-robin format, with each team playing one another once. The winner will advance to Group B of the main championship. All matches will be played at the home of football in Latu, Tonga across 3 match days, March 25th, 28th and 31st. In the Chile Championship Tournament, defending champions New Zealand have been drawn in Group B alongside Solomon Islands, Tahiti and qualifying winner. Meanwhile, hosts Papua New Guinea headline Group A. They are joined by 2025 runners-up New Caledonia, Fiji and Samoa. Tonga's young side will open their campaign against Vanuatu before taking on Cook Islands and then American Samoa. The 2026 tournament marks the 23rd edition of the competition. It was previously contested at under-17 level from 1983 until 2017. And that's sports news. That was your sports news with Pia Olia. Now taking a look at the latest weather updates from the Foremost Weather Forecasting Centre, presented by Inoke Lelenga. Hello once again and welcome to Evening Forecast from Tonga Met. Here's our main stories for tonight. We're expecting cloudy condition with possible showers of rain for all of Tonga. For our southern waters, winds still quite strong over the areas of Teleki Tonga and Teleki Tokelau. Looking at our satellite imagery for today, you can clearly see fine weather for most part of the group, except cloudy periods with some isolated showers that were experienced in some places. We can also see a thick cloud band lies over the southern waters of Tongatapu and Ewa, and this indicates a trough, and this trough will continue to bring occasional rain, thunderstorms, not only that but strong wind, specifically for Teleki Tonga and Teleki Tokelau coastal waters. In that case, our strong wind warning and small craft advisory still remains in force for Teleki Tonga and Teleki Tokelau coastal waters. For the next 5 days, this is the trough that currently lies over Teleki Tonga and Teleki Tokelau. Will slowly move down to the south, but this high pressure to the far south will push back this trough toward Tongatapu and Ewa, and it might bring some occasional rain, possible heavy falls, including Vava'u and also Ha'apai as we head into the weekend. Please note that there will be a low pressure that will develop to the southwest of the group, and it will move eastward, and as this low pressure moves eastward, it will be dragged down all this moisture and rain to affect all of Tonga by the end of this week. But our forecast from tonight up until tomorrow morning, we're still expecting cloudy condition for all of Tonga for tonight. Except Nuku'alofa will be mainly fine, clear skies, but for the rest of Tonga, we're expecting cloudy condition
with possible isolated showers, possible heavy falls in some places, localized heavy falls in some places for tonight. Our minimum temperature for tonight will be dropped down to 24 degrees Celsius for Tongatapu in Ewa, 25 for Wau, and 26 for Ha'apai, and also the Newest. Our wind still prevails from the east and also from the northeast, 10 to 15 knots for most part of Tonga, then rising up to 20, especially for the Newest, and 25 knots for Teriki Tonga and Teriki Tokelau coastal waters. Our forecast for tomorrow, no significant changes for tomorrow. We're expecting cloudy conditions for most part of the group. Also some isolated showers are expected with possible heavy falls in some areas. For Nuku'alofa, we're expecting fine weather with clear skies, sunny for Nuku'alofa for tomorrow. Our maximum temperature for tomorrow will be reaching up to a top of 30 to 31 degrees Celsius. Tide prediction, high tide will be at 25 minutes past 1 a.m. later tonight, and low tide will be at 25 minutes past 7 a.m. tomorrow morning. Sun and moon sunrise will be at 25 minutes to 7 a.m. tomorrow morning, and moonset will be at 14 minutes to 12 p.m. later tomorrow morning. Wrapping up with the 5 days outlook for Nuku'alofa starting by Thursday up until Monday next week. We're expecting isolated showers for Nuku'alofa for the next 5 days. And our maximum temperature for the next 5 days will be reaching up a top of 30 to 32 degrees Celsius. And that will be all for tonight. Good night. Thank you to Enoch and the team at the Tonga Met Service for that latest weather update. That wraps up this hour's news package with radio and television Tonga News for tonight. But before we part, here's a final look at tonight's top stories. Police arrest a 35-year-old man from Ha'asini in relation to an ongoing murder investigation. A senior government official is among 4 people arrested over the weekend on drug-related crimes. And the fire department still investigating the cause of fire that damaged the Church of Tonga offices in Golofo yesterday evening. That was your news with radio and television Tonga News for tonight. Thank you for joining us. For more on these stories, you can visit our website at www.tbc.to. Have a good evening.